بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدنك أسأل الله رحمته أول من جميع كتاب التوحيد بشرح السلسلة دسكوكا مذكور مفهوم في شيء مديي أول من مهارو مفهوم واحد كافاني مفوتو के फस्तों स्थिमन बाप मेरे अल्बम में वाहद कंग हमजीफावा बाबा की फोटो के फस्तों सतर वन बाप इबाब का मुसन्निफ रहिमहुल्लाह बयान कुराफ़ानी वला युस्तशफ़अ बिल्लाहि अला ख़ल्क़िही नी शफ़ाअत के वाक़ई गुणुम हुरी बाबे नी बाब के सुरखी की मुराद की अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकलाम के मेदवरी को एहिम फरात एकलाम के खल्क़ु तो तेरें फरात का कामे कोद्देवमा एदी देन्नेवु मुद्देगिंबा फरात एन्नोने फारगा मी वाह के हा साफ़ुन वेदान अगुमन्नेगे शफ़ाअत की अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हज़रत का एकलाम इस्न दिव्वा फरात मेदवरी को अगुमे कमक देन्नेवु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरियुगा अगुमे शफ़ाअत तेरीम एकदेफान अल्लाह ताला हज़रतुगा दन्नवनी दन्नेम अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकमे अगुमन फुद्दु अदब दुनिया एकदेफान दुनिया हयात कोलगास असाबेकन वडागिन बड़े मुसीबत वारे वहिगिन पद कंकमुगा एकदेफान अरिहुगा दन्नोम एकदेफान अल्लाह ताला हज़रतुगा दन्नवकिन वारे कलाम विश्वादिफ अदी क़ियामत दो एक देफन हयात को एक देफन आवारो मफ़ोगा कई खुद का मेकमुगा नुए आरोफाती में हम फरादुं कंका मेदवरी को मेदुमकी खुद का मेनो आगुन में कबूल कुरान शफ़ाअत की मारो मफ़ोगा किरित नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफ़ाअत आगुन में ईमान वा अदी एनुम शफ़ाअत से पूरी कैफा शफ़ाअत की क़ियामत दोगा बाय मिस्मिहुं या अज़ाब लिको देवमा बाय मिस्मिहुं के दराजा मत लिको देवमा बाय मिहुं के फ़ावत फुस्सा देवमा निगोतुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इज़्न फुलाए एकलाम इज़्न दिव्वा फा इज़्न की दशुं इज़्न दिव्वा फा फरातक ए फरातक एदुमुग मतिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला फुद्दा दिव्वा कंकम मिकेनी शफ़ाअत एम नुक्ता है कि शफ़ाअत का मिदन में इशारों एक असल हकीकी शफ़ाअत का एम मातिवरी फरात की अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकलाम हज़रत का अरगुन में कलाम दोबोटे करनवा अळगे शफ़ाअत मिदन्नव एम शफ़ाअत कबूल करवो शफ़ाअत मच्चक गोतिन निम्मे और नुनिम्मे कई अल्लाह तआला के ज़ात फला खास से फाकमे एको मितांगमी मुसन्निफ रहिमहुल्लाह मना कुरब्बा कोई शफ़ाअत की एक आनिक कोल एक अनेक को कि मैं अल्लाह मेदवरी को दन्नवनी नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगमन कमे को देवमा ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हुरिया के निम्मा फरा ए मेकलाम के खलको तक उन तेरे इब्बिस फरात मिता पुणे बहुत एकलाम के खलको तो उन तेरे इब्बिस फरात के शफ़ाअत को अल्लाह कमे लाजिम नुकरवे ए अल्लाह निम्मा फरा बीमा मिगोत दन्नईमा अल्लाह के दरजा दब्वनी ए शफ़ाअतुं एदेवे मखलूक के दरजा में मतिवन हम एगोत शफ़ाअतुं एदुं ए उद्दगिं वाक में नोका ए तौहीद फुसोरा कमेक मुसन्निफ रहिमहुल्लाह ए बाब का बयान करा विष्णु डागुतो मी बाबो गेन्नवा रिवायत की मुसन्निफ रहिमहुल्लाह बयान करा अन जुबैर इब्न मुतइम رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بك بالله عليك وبك على الله
فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد. මේ හදීස් ගෙන්නවා අපොන් මේ හදීස් එක අබූ දාවුද් රිවායත් එහෙම ෆෙත්තෝස් හදීස් රිවායත් ෆාවෙන්නස් මේ හදීස් के සනදුග මස්සලෙන් වේ ඒක සෝම හදීස් සහ දරජ නුදාකම හදීස් ඉන්වරින් බයන් කරා මේ රිවායත් ගාසම වනේ ජුබෛර් ඉබ්න් මුතයිම් විදාලුවේ ආරාබිය නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අරියන් අස්තෙන් නබිය ඒ අල්ලාහ් රසූලයි නොහිකතිල් අම්හුස් නෆ්සුත නිකමති වෙච්චේ وجاء العيال ادي لدرين ميستكم بندهاوچ وهلكت الاموال ادي مداتن هلاكوچ فاستسقي لنا ربك بما قد يفعل برسكلا حضرتم ارمن واريفن دباتو دنوادش اي واريفن نوينيا مي ايگه سوم දඬුතන් හලාකුවගෙන් දාන මේවා සම්මතුවගෙන් දාන आदि जनवारक्षी कान हुए नोनाडे सोरमें हलाकुवගෙන් දාන එම්ම වාරේෆෙන් මදුවේ දඬුතන් අනපස්සේ එමියුන්න වරපොඩු ගිදම්වරිකම ජෙහින් එහාරතුග නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අරියෝග මේ ආරාබියෝ කෑස්වා මිදන්නෝ ආරාබින්නකී ආමුක ෆර්බදමති සරහද්දු ගොලේ රෆුෂුගේ මියුම් එමිහුන්නකී දීනක හුකුම්තන් එහා බොඩ දන්න බයන්නෝ ඒ දීනක හුකුම්ත දන්නානි नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरियुग मिस्कित वडागे मिस्कितुग फिलावलत दस्कुरवा बेहो मदीना दुकुरवा जंगली तेरेग पर्वत तेरे गुळे मिहुन्नगशे दीनी फिलावलत गेहा बोडक नुलिबे एमियुग इस्लाम वेग एतिबि गोतक तिबि एमिहुन्न दीनुग हुकुम ते नेगे कमग दलीलें अयितुग मिवरुग कमेग्ग ए दन्नवा देन्नेव नगळुनु මීසාබ මේ ගන්නේ මස්සලේ ඒ නබි අස්මාරියව දන්නවනි වාරේෆෙන් ඒ දන්නවා දෙපාෂේ කලේපාන වෙරස් කළා හදලත් දැන් එනම ගුණනි ෆඉන්නා නස්තෂ්ෆා බිල්ලාහි අලයික ඉමම්මෙන් ෂෆාඅත් තරිකන් එදෙමේ අල්ලාහ් මෙදවරිකෝ කලේගේ ෆානුගේ කිවෙන් නිම්මවා දෙවුම ඒමික ගෝස්වාත බල අල්ලාහ්ගේ ෂෆායෙන් අල්ලාහ් තාලා මෙදවරිකෝ මේ දන්නවනි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒ නිම්මවා කමයි ගොතුව එමෙ මිතරු අස්ලු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දරජ ඒ කලාගේ මඛලූක් එක්කම ගාවා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දරජවර දබ්වගේ මෙදි අදි ඒන අනෙක්කොල ගස් දෙන්න වබික අලල්ලාහ් අදි කලේක පාන මෙදිවරිකොම් අල්ලාහ් තාලා හත්වස් දන්නෝමෙ මිහිසාබුන්නේ මස්සනේක අනෙක්කොලන් ඒන බොනි බොනුන් එයි මේක ගෝසිසෝ දෙම් ෆකාල නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සුබ්හානල්ලාහ් සුබ්හානල්ලාහ් नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफदे हदीस कुरान पेट्टो एव्वेस्से विदावनवे सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह इफदे तकरार कुरान पेट्टे इतफार तकरार कुरान मुगेंदेवी फमा ज़ाल युसब्बिह एकदा इफान तस्बीह विदावलो मुगेंदेवी हत्ता उरिफ ذلك في वجوह اصحابه एकदा इफानुगे अस्साबेकनुगे मून फुलुन एकमुगे नुरक्का तरिकमुगे असर फेनिज्जो मदांत एक माने की ए आराबिया को ए देन्नेवी बहुग नुरक्का तरिकमा नुबाकम एकम गसबुन अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे जात फुला एकलांगे एकिशीगे नुवा दर्जागे बहिक्कम एंगे वडागे एकम गो नुरक्का तरिकम गसबुन सहाबींगे मून फुलुन ए असर फेनिज्जो मदांद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हानल्लाह मुफदीन हदीस करम गेंदे ثم قال दिन हदीस करे वैहक मेग ए मुरादकम इनवर बयान करबणी कले हलाकुट नूनिया एनाया में दो ओगा तेरे मुग लफ्ज़ माने की हादा बोडो कमेके दिबाय नेगे दियोच ए माने अतदरी मल्लाह सवाल करबे दिबाय अल्लाह नेगे नी है माने कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हाबंतकमा मतेरिकमा एकलांगे किब्रियावंतकमा इलाह देंजे कदराई मकानत इवा अनुदन्ननी है कलांगे पर एहम फराते मतेरिकुम गवाके के बुनी इन शान अल्लाह अअज़म मिन दालिक जिसकरवे हम कशोर अल्लाह के हाबंतकमा इलाह के शा एबर मा मतिवरी गंबे
egota ekalaga makhluqun number dakko sifa kurumar ma matwerigen ba farat ehem faratakun kamen nimmumuga medwariyakan Allah beenun kumabur ma matweri faratak Allah subhanahu wa taala ei ekalaga zaat fulan evves fahege edumage faratun kamen laziminwa ehem bima faratakun evves ekalaga khalluqutun tereng evves faratakun kamen nimmumuga medwariye gotuga beenun kur ekashigem bawr ma matweri ما هابونت فراتك الله سبحانه وتعالى إنه لا يستشفع بالله على أحد إبس فراتكم كمن نممك الله مدوري كوشن الله بشفاعة شفيعك شفاعتك مدوري فراتك الله كمغا دينو مي مدركم باك منونه كيف عم يداو ميم توحيدا غلومور مسلكم غاتي مسني رحمه الله بابك من روايه كندو افني روايه کو گیسوری مراد کی معنی کی ہم رنگل او من توحید کا عقیدہ ගෙන් ඉතින් ඊට මේ ආයතකුන් හදිස්තකුන් සාෆ් කොෙන්ගේ මානත ගෙන් නොස්කුරින් දෙනරියම් කයි ඉල්මෝරින් සනදු බය බේෆුන් ගාතුක හසන් දරජා සනදුම් බයන් කරා පෙනස් හදිස් බලිකෂකම ගොලේකොන් ෆාහ කරේ මේ ශරහාග කීත කුර්ආන මෙ වරාදු වෙතදර ආයතකෙන් අල්ලාහ් තාලා බයන් කරා ඒකතුම් فاطر سورة السالي 17 آيات الله سبحانه وتعالى قرافني وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض උඩතකයි බිමුගානුවේ එබ්බස් ෆරාත එකලාගේ නුකුළුදුන් තෙරි පුරවේන එබ්බස් ෆරාත එහෙමම එකලාගේ නිම්මයි අමුරුෆුල එකලාගේ නිම්මයි ගොතක එකම තම්ෆීසුගෙන් දා එහෙම හුරිහා බාරකයි ආර මිල්කොඩේගම ෆරාතගේ හැමේකින් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එහෙම් ෆරාතකුන් එදේ එදමෙක් මච්ච එකලාගේ කංකං කුරන් ලාසිම් කුරන් එයි එබ්බසාලෙගා එදුමකී උද්දේගම බාකමනුන් ඉන්නහු කාන අලීමන් ඛදීරා කීද කුර්ආන් සද්ද අඩ්ඩිය සියාසී සූරත අඩ්ඩිය දෙවන ආයත වහී කුරාපොනි ඉන්නම අම්රුහු ඉදා අරාද ෂයිअन අය යකූල ලහු කුන් ෆයකූන් අල්ලාහ් අම්රු ෆ්ලවාකම් කෂවරි කමක ඉලාහ ඉරාදු කරබ්බාකම ගවානම එකමක වාෂේ වහී කුරම් දෙන් හිසාබුන් එකම වෙදේ මේ රිවාය මුස්ලිම් රහිමහුල්ලාහ ගෙන්නවා ෆෝනි කුරුකම් මිදා මුඛ්තසරකම් රිවාය දියකොන් එහෙම් ෆෙත්තෝක බයාන් වෙක් ඇස්සවේ ඒගොතුම් බේ රිවායතෝක ඉතුරු කුරාෆ ඉන්න අර්ෂුහු අලා සමාවාතිහි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බොඩිගේ වයිලාගේ අර්ෂිවනේ ඉලාහ බොඩතෝගේ මතීගේ ඉලාහගේ බොඩතෝගේ මතීගේ ඉලාහගේ අර්ෂිවනේ බේ රිවායතෝක ඇස්ස ඉන්න අල්ලාහ් ෆෞක අර්ෂිහි وعرشه فوق سماواته إلهوني إله عرشيك متيجة دي كلام عرش وني إله أردتك متيجة مي حديث ده قلت الله سبحانه وتعالى صفة العلوم صفة العلوم معنى كي الله وديكم با تانوك متيجة كلام إمها خلقتكم متيجة وديكم با كما سنة جماعة قبوكر عقيدة بسم رواية دليل لبه ابن القيم رحمه الله بدال فاوي مفتاح دار السعادة مي تاغ مي بسلو الله مني الله سبحانه وتعالى ما توري كما حيابون تك اي اورغون مگ هيتك احساس كورنجه هيتك وزن كورنجه ما توري كما هاگي اي ما توري كان اورغون منن احساس نكروي اورغون منن حيابون تك نيگيتي الله سبحانه وتعالى مدوغا مفد كان විශ්නනි එකලාගේ ලායකව ගෙන්නවා බස්පුරතකයි එකලාගේ ලායකව ගෙන්නවා සියපුරත අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මැදක බුරවනි මිෆද් එකලාගේ හැබොන්තකම මතවරිකන් අලගොන් මෙන්න නෙංගෙ හැමේකුග ඒ ගිතුරුන් අලගොන් ෆාකොන් බේරුම් මිතාංග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ සියපුරතව සුන්න ජමාඅ කබූල් කර අකීදා පුරින් ඔන දෙල්ලෙන් අසා බේකලුන් ඒ කබූල් කරමුන් දිය සිෆතුල් උලූම් මතවරිකම් ග අකීදාය අර්ෂියා අර්ෂි මතේගා වඩිගඹුන් අකීදා ජහ්මීනායි මුඅතසිලායිනායි අෂායිරාන්ගේ අකීදා ඛිලාෆ මි රිවායතු ගෙබ දලීල් කොදේ ඉබ්න් කයිම් රහිමහුල්ලාහ මිෆ්තාහ් දා සාදා විදාල ෆවනි ඒ බාජ්වරිකමගේ තවදලි මි ෆොතුග විදාල ෆවනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මාරිෆා රංගල එගිච්ච මීහා ඒ ඉලාහුගේ හැබන්තකම මතවරිකන් ඉහ්සාස් කුරේ මීහා ඒනාගේ ලොලුගේ අස්ලු හගීගේ ෆෙනුන් ෆර්දා කෂ්ෆුකොක් ඒනාගේ සිකුලීග ඒනගේ තසවුරක එහෙ මන්සරකන් එහෙ දතුරක ඒනා දතුරු කුරේ
ekmane kena duniyege wujuduga horikamuga winames duniyege hayatuge en horikamuga wes duniyen fennom meda hagigetta lolu kolon en fenne isatkamuga wes ege durun enage ma'rifage nazar enage hituge ma'rifage nazar ever ma dura daturu kore imanuga holwe egotum vidalwani innahu yatajawadu hadha ila an-nazar bil basirati al-batinati batini basirat bas basara basira idech basara ki komme mege sunnechin amuko fenna komme algumana mi farda fene miskitta fene ennames qarwames fene ayattes fene ekam al basira ki e fenumuge iturun insana ge hitam ma'rifa ko fenna ilmi hagigetto maccan ene enge engume e basira ga astu hagigi lolugo fenun hunna mihekavure ma tunu edana lofa miyakos enen ifenna fenu basiratuga fenuga ma kuladana vedana lofa mihekos lola fenna mihekavure ei baymi hunna fene eko ege fahatuga poriba sidutage lek anabba mi hunna ka lolaka no fene e namas emiuge basiratuga fenu astu fenna mihekavure ma tunu vegembe ilmuga ahulwarin tafsir ilmu warin hadis ilmu warin etbar befulun otibbe lofum befulun en namas duniyage fenna mi hon navure fenna mi hingana magutaka acchi sulane gottaka kiya den no fenna mi em vidalwani ibn qayyim rahimahullah hadha ila an-nazar bil basirati al-batin fatuftah lahu abwab as-sama midenne batini basiratuga sawmu iteren ene qabul kurave ilmi haqiqattege sawmu فتفتح له أبواب السماء إن أودوك دوركولتم هلويجندي أنا كأنك بصيرتك فينو إبارو أودتا كدتك دتوركوري أنا بيمتي هوتكس أودتا وكتريك هجيكتك آمين أنا ويشنما فيكور فوري بيمتيك أنا هون حالتك بس فيجول أخطارها وملكوتها وبين ملائكتها نظر بصيرتك النظر malakuti aalamuge ekege haqiqattaka ena forway adi malaikatunge harakattakan enage nazar forway ei ebekalunge harakattaka behegotun malakuti aalamuge haqiqattaka behegotun qur'ana sunnatuga bayan ko prababa khabartan ena tasawwur kore ibarage ghaibunge waakenu enas duniyage en hurikamuga venemas enage basirage nazar waradur hisabaka forway thumma yuftah lahu babun ba'da babin midenne vishnuwa fikuru kurumuge tereng dorakoffaw dorek eenaya malakuti aalamge haqiqattakum gulwegos hatta yantahi bihi sirrul qalbi ila arshir rahman allah subhanahu wa ta'ala rahman wanta askalange arshiya amen eenage midenne vi ilmuge nazar pore fayanzuru sa'atahu wa 'azamatahu wa jalaluhu hisabun midenne basiratuge nazarun ekalange haabantakamai matwariwantakam ei arshige haabantakamai matwarikam eenage himmachanga deva jalaluhu wa majduhu wa rif'atuhu ilahu matwariwantakamai jalaluwantak eenage himmachat wa yara as-samawati as-sab'a han odu ene tasawwur kore wal aradina as-sab'a adi habbin ene tasawwur kore binisbati ilahi ka halaqatin mulqatin bi ardi falatin han odai bin abbin ene tasawwur kurave sahara ge terege ella monna kodagola bole fadai arshi manika arshi ge abontaku rahman wanta raskalanga arshiya hamaya enage basiratu ge visnun gos e arshi ge abontakama matwerikan ihsas kurave hadis ga bayan kura fadai arshiyai ehni makhluqataka ala kiyar habbimai hang odai habbin ei saharaage terege ella ponna bolek hen koda etipolen hen eenaya e arushi tanawssigam baati e manzar eenage basirat lolung ene fene wayra al malaikata hafina min hawl al arsh adene fene arushi ge wasage malaikatun safhada fawat yemantirikama dibe manzar lahum zajlun bit tasbih wat tahmid wat taqdis wat takbir e malaikatun ge tahmidai taqdis kurmai takbiruge manzarata ena fene wal amru yanzilu min fawqihi bi tadbir al malik matin arshige matin allah subhanahu wa ta'ala ga amru fulata ibbe munda manzar ekan ene tasawwur kore wal junud allati la ya'lamuha illa rabbuha wa malikuha adi ekalange menwe egige noa ekalange lashkaruge kankan ena fene allah subhanahu wa ta'ala ga amru fulata hinge munda kankan enage basiratuge nazarum bale
فينزل الأمر من إحياء قوم وإماتة آخرين إيقتون الله أمر فلو عرشيك متين إبه منظر إنه فينه قوم هلاك قوم دير دمهما قوم هلاك كرهما إبه الدنيا بيتيبما أنا إبه مرجن نوما وإعزاز قوم وإذلال آخرين أدي قوم إزك كرهما أدي قوم نكمة كرهما الله تعالى حضرتهم عرشيك متين أن من دا أمر فلتر إيناك بصيرة لهم فينه وإنشاء ملك وسلب ملك أدي وريكمك أفدهماي وريك كبام وريكم نغلاغتماي وتحويل نعمة من محل إلى محل أدي النعمة نعمتك محل فيها إهم تنكم إهم فراتك بدل كرهماي وقضاء الحاجات على اختلافها وتبيانها وكثرتها أدي ميستكون تفاوت حاجات تفاوت إت درجة إت فراتك إت باوتك بيكم ومايكوس إمها حاجات دنبي إمها حاجات فوديجندا منظر هناك بصيرة بلون دكه من جبر كثير وإغناء فقير نقطن حالك جيفا ميهك إيناك حال رنغلو إيناك الله سبحانه وتعالى إكم فدوا دبات وإغناء فقير أدي فقيركم مسند كربات وشفاء مريض أدي بلميهك الشفاء دبا منظر وتفريج كرب أدي مصيبات الجيفا ميهك مصيبة الله في الله منظر ومغفرة ذنب أدي فعافا يفسوا منظر وكشف ضر أدي مصيبات الجيفا وأدتي حال الجيفا ميهك إكم في الله منظر ونصر المظلوم أنيا لفاميها النصر دبا منظر وهداية الحيران موجل لفاميها كم موجل دبا منظر وتعليم الجاهل جاهل ميها يمغنى دبا منظر ورد آبق جلفا وموجلفا ميها كم موجدكوا منظر وأمان خائف أدي بروتكم ودفا ميها أمان كم دبا منظر وإجارة مستجير أدي ركاتركم من يدي فراتك ركاتركم دبا منظر ومدد لضعيف أدي نكمة ميها كلبة مدد مدد دبا منظر وإغاثة الملهوف أدي حالوغا جيفا ميها كهي تري ودقنوا منظر وإعانة العاجز نكمة ميها كهي تري ودقنوا منظر وانتقام من ظالم أنيا وركبا بدري بمنظر وكف العدوان أدي عداوة تركم ميها سلامة كري منظر فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة نورياتمس إكلاغ عدل كماي حكمة بنتكماي فضل وانتركم هيغم دا منظر إيناغ بصيرتك نظر إينا دكي تنفذ في أخطار العوالم دنيا تفاوت كنقولتو ويعمل فرط التنفيذ كرم دا منظر إينا فيني لا يشغله سمع منها عن سمع غيره إفراتك دعايا إفراتك حاجة إله أسوا ودقنوا أسوا ودقتم إهنهم فراتك أسوا ودقتم كم إبس قال قراء كنوي ولا تغلطه كثرة المسائل والحواج على اختلاف لغاتها أدي تفاوت دنيا تفاوت كنقولتكم إتن هاس بيوك إدمندا تفاوت حاجات إميهم باهوك تفاوت ما إميهم إدموك تفاوتهم إب وقتك إهورها حاجتك دنوكم غاويس إن إبس إتشكم إكلاغ أولم بولم نارا كم ميهك حاجاتك إميهك فدوا دبا منظر إيناك بصيرة ورن دكي واتحاد وقتها إب وقتك ولا يتبرم بالحال المنحم ولا تنقص ذرة من خزائنه أدي تقراركم ميهك تقراركم إكمكا دنوا دنيومكم أقول من إنساننا كمبروا فدين أقول من إنسان هنها منوجه فدين الله سبحانه وتعالى فدين بسك من نادر ولا تنقص ذرة من خزائنه هريها كم فدات المم كلام خزانة زرّك من برسوني وجنودك من قيم رحمه الله بيان قرباني إيها كبصيرة كويشنو ميها كلولو كفينو ميدن بصيرة كحساب غسيكم غانما إيه نمنظر صفة كروه دنيا كيتا تانغا كيتا إنسان كيتا حاجة تانغي دنوان إكميس ميون كباهروي إكميس ميون كي حاجة تأكي تانتا إبّك كندوغا أنبّك والوغا أنبّك جلوغا أنبّك أنتنّكّا كنتا كوله نيجي حساب توغس إكي فراتن إكي حاجاتن إب وقتك إكي بسبه الله تعالى عبدتك دنو من داروغا إب فراتك أسا ودغنوا أسا ودغتون أن فراتك دعاتك إجاب دوما كمورين نال وريها فراتك أسوم وريها بستككم إب وقتك أسوا ودغنوا وريها فراتك حاجاتك إجاب دوما دا منظر إينا يرمي هابون تكم بصيرته
ಫೆನಿಗೆಲ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹ್ಯಾಬಂತಕಮಾಯಿ ಮತಿವರಂತ ಅದಿ ಉರಿಯಾಕಮ ಫುದ್ದಾ ದಿನಮು ಬೆಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಖಜಾನಾಯಂ ಎಬ್ಬಿಸ್ಕಮ ಉನಿವೆಗೆ ನುದಾ ಮಂಜರ್ ಏನಾ ಫೆನ್ನಾನೆ فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته خاشعا لعظمته مهابنتكمген بصيرتun ene fenuma aykuga Allah subhanahu wa ta'ala rahman wanta ilahuge hadratuga nikameti kamayaku ekalaange haabantakamattaka ena nikametiwe aaniyan li izzatihi ekalaange izzabantakam fenna haluga fayasjudu bayna yaday al-malik al-haqq al-mubin bayam begamba haqqu al-malikuge hadratuga ena midennevi haabantakamge macca ena sajida kure mi haabantakam hitabadegen ena kura sajidage sawbun enaya enage dirulma enage ehni kankam asar quran sajatan la yarfa ra'sahu minha ila yawm al-mazid midennevi haabantakam ihsas kurwe hitakage ena ekura sajida qiyamata jahannam sena ufulaka bennuwan Allah taala hadrat e darajan enage hik qahir wajhkam gwana den vidal wahada safarul qalbi mi hituge dature insana bimuga hutta senage hik malakuti alamga Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga puramunda daturuga ene fennamunda manzari wa huwa fi watanihi wa darihi mahallihi mulkihi ena yahunnani enaga watanoga enaga bimuga enaga geega ena hutta senage hituge daturu Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifaku isaba daturu kure وهذا من أعظم آيات الله وعجابه وصنعه فيا له من سفر مي الله سبحانه وتعالى متورنت كما يا عجاب توترم واكمك فيا له من سفر ما أبركه وأورجه كم فذا متوريكم داتورنج جمي هيتوك داتورك وأعظم ثمرته وربحه كم فذا متوريكم ميوا يكاي فادا يكاي هي داتورك نمبري أنني وأجل منفعتي وأحسن عاقبتي أديك منفعي ege nimun hadaha maturigembe safarun huwa hayatul arwah e safaraki idaturaki ei ruhu tawge qur'anage dirume wa miftahu as-sa'adati ei baajwerikamge tawdandi wa ghanimatul uquli wal albab ei buddiga ahulwaringe ghanimay la kas-safar allati huwa qit'atun min al-adab faharika se duniya ge insan mekura datur fadain nabiy sallallahu bayan kura fa daturaki azabuge bayke efala dature none e daturuga wani lazzata e mirukum fonikama aram ena enaga watanuga bimuga horapa enaga hitun ekura basiratuge ma'rifa ge daturun ena efenne malakuti alam hagigettaka e ilahuge materikumuge manzartaki wara foniwegemba lazzata e aram libe manzare kema Allah subhanahu wa ta'ala habantakama matverikan algon me hittaka badijjekam gawanama ei waram matveri lazzate e habantakum usobun e malakuti alam ga hagigitta usobun algon menna fenigen dane waram matwari basirate ibn qayyim rahimahullah ifadai mi bas nimma labaf usanni rahimahullah dem bayan qurawan fihi masail ibab nirwaf masal ula inkaruhu ala man qala nastashfa billahi alayhi furtama ek wani inkar qurba Allah subhanahu wa ta'ala meduriko ehem farategge kibain ekalange yi shafaat teriwa faratekkamuga ehem faratum kame nimmadi ekalang meduriko الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة إكذلفانه غادوغا أريوغا vidalonu كلمة سوبون إكذلفان تسبيح vidalonu تيندوغا أصحابه كنوغا مون فلون إكموغا أثر فنجوم الدان إكذلفان تسبيح vidalonu ei nabiya sallallahu alaihi wasallam migota evves kalime takurar ko tasbih vidalu nuwane warabbodu kamakallo ebeko negiwada ganna warabbodu wara nurakkaatari bahekkan emiyoke buni embegen awumna fennane asabekalum Allah subhanahu wa ta'ala arifa ko materi kurumga riwaya me asabe asabekalum datur fatur kuruba ulgaru gas nabiya samarego datur fatur kuruba gas farubadeka macchaka arakam gawa nama takbir vidalu Allahu akbar eki korat himanna men kite macchen gariyes maturi farata kedi Allah ekalang haabanta ke elan kore macchak farbade macchen gerima ja algon meti mati ganonka ebre ma maturi farate begemba ema mar macchen arakam gawanama takbir vidalu Allahu akbar Allah adi wadi kitere adiya fabagen ulekam gawanama tasbih vidalu subhanallah
subhanallah ekmane ke Allah subhanahu wa ta'ala dakkamai nikametikan ekashige nuak bekolum tasbiha takbirukum tibbam ga astu maqsad ekoba buriya halata gawas Allah matiyari kurum macca rakum gawanama takbir vidalwe Allah ga matiyarikan adiyattanaka emin wannakam gawanama aisa ampeshin Allah subhanahu wa ta'ala tasbiha ebam kiyamunde Allah tanzih kore ila ustahir wanda kore wasabe kolum am hayatu gawas e manzur agumana mani fenik e magumen terege sama sunnate ei macca agumen arakam gawanama takbir kiyum tiriye fabakum gawanama tasbih kiyum ei horiya halata gawas agumen Allah subhanahu wa ta'ala materi kun matta الثالثة تمني أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله كليك فانو مدوري كو تمن من الله حضرت شفاعت تركما يدمه එහෙන් ආරාබි එබොනි බහ එක දෙපාන ඉන්කාර නොකරවක් ඒ මානේ එක දෙපාන දුනේ හයක් වල කොන්නවනිකෝ එක දෙපාන අරියුගා අල්ලාහ් තාහතුක දුවා දන්නවා දෙ වාෂේ දෙන්නේ උන් ඒ හුද්දකම අද එක දෙපාන නුන් එහෙන් මේ ගාත එදුම්සේ හුද්දකම ඒ එමීහෙක දුආ අල්ලාහ් තාලා හදරතුගා ඉජාබ කරවෙන්නේ කවක් අල්ගොමන බොඩ බලාගෙන වේ සෝලේ තක්වාවරේ ගොතුක අල්ගොමෙන් දන්න මීහෙ කිබෑන් අල්ගොමෙන් මේ දෙනි අල්ලාහ් තාහතු දන්නවා දෙ වාෂේ වාර විශ්වාස දෙවා ඒකතුම් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම බොරි උමර් ගුෆාන උම්රා වඩා ගන්නවා එක එපාන අරිය ගිස්නේ වෙදි වඩා ගතීම උමර් ගුෆාන අරියුගා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දෙන්නේ කලේ ගුෆානගේ සාලිහ දුආයින් මම්මෙන් අදාන්නත් අනුලෙච් උමර් ගුෆාන අරියුග එක එපාන දන්නවනි කලේ ගුෆානගේ සාලිහ දුආයින් මන්න මදින් අදාන්නත් අනුලෙච් එහෙම සාලිහ මිහෙගේ දුආ උමන කන්නේගේ සාලිහකම සාලිහ නෝකමස් මෙදන්නේ අගමන්තරෙන් ගුලේ මෙගෙන්න මෙස් අල්ගොමෙන් හුකුම් මේකෝනේ බේරු කොට නෙමියගේ නමාදකෝ ಬೇರು ಪುಷನ್ ದೀಂಬೆರಿಕಂ ಫೆನ್ನ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ಎಬ ಕಬೂಲ್ ಕುರವೆ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಗ್ ದನ್ನವಾ ದೆನ್ನೋ ಮರ್ ಫಾರೆಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಂತು ಗೇನ ಮಾ ವೆದಾನಕ ಎಹಂ ಬಿಮ ಏನ ಗಾತು ಅವುಮ ದನ್ನೋನಿ ತಿವಾಗ ಸಾಲಿಹ್ ದುಆಯ್ ಏನ ಹಜ್ಜತನಿ ಉಮ್ರಾಯತನಿ ನೋನಿಯಂ ಕಮೆ ದಿಮಾಯ ಅಳಗೊಂಡ ದನ್ನೋನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಂತು ದುಆ ಕೊ ದೆವಾಶೆ ಮೇಕಂ ಹೇಳಾ ಕಿಬಂ ಫಿಲ್ಲವಾ ದೆವಾತ್ ಮೆ ಮೇಗೊತು ನಬಿ ಹಸಂ ಅರಿಹುಗ ದೆನ್ನೋ ಮೇಕೆ ಫಾಡ ಇಂಕಾರ ನುಕುರ ವೈನಂ ಶೇಕೆ ಫಾಡ ದುನಿಯಾ ದೋಕುರ ಮಫೌಗ ದೆನ್ ಏಕದೆ ಫಾಡ ಅರಿಹುಗ ಅಸ್ತೆನ್ನೋಗೆ ಉದ್ದಕ ಬೆನು ei assabekalun zamanu gekayfanu duniya dukure mafawga ha mikala hadisa denga febo manake ware nohegen me hammadi tarihegen datiwegen ama assabekalun wade nugannawa nabi asam kaburu flu karek umar ufan khilafa dosuruga ama tadumadu komen ya ware masse dimawek umar ufan hariham bekalu wada genne me ekayfanu wada gatiya abdu me abbas gefanu wariya ekayfanu bodu be weful එන්නේ අල්ලාහ් තිමන්නෙන් ඉව ඉලාහුග නබියාගේ ආයා පොළොග එක දෙපාන අරිහරේ දනි කම බොඩෝ ජා දුආ කොත් දෙබ්බාත් මියදු මෙදනි එක දෙපාන බොඩ බේ පොළොග අරිහස් එහෙමන අබ්බාස් ගපාන අරිහ වඩාගත අබ්බාස් ගපාන දුආ කොත් දෙමුණ වාරෙව එමිහුන් එබේකලුන්න එක දෙපාන අරිහුන් දුආ කරුම් හුද්දනම එක දෙපාන ගබරු පොළොග ගාත වඩාගෙන දෙන්නේ විලත් එහෙම එයි ඉක්තියාර එක්කම නෝ එබේ පො නැගි වඩා ගන්න ආහාර මොෆෝග දෙන් ඒ දුආ දෙන්නෝගේ ඒ උද්දක වෙන්නෝ الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله أترون فاداك باب النروافة سبحان الله كتفسير سبحان الله معنى كي إمها أوني صفتك أوني كنكم الله تستاهر بجنبا تسبيح الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء فسوني مسلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم واري فينو استسقاء එක දෙපාන عليهم එදි වඩා ගන්නවා එක දෙපාන වාර වෙස්සා දෙපාතෝ එනෝ වාර විශ්වා දෙපාතෝ අල්ලාහ් හදතුක දෙන්නේවම එක දෙපාන අරියුග මුස්ලිමෝ එදි ඔලුම්කම් මේ හදීසුන් මේ රිවායතුන් එබ දෙය කොද්දේ මේ හිසාබු මේ බාබ් මුසන්නිබ් රහිමහුල්ලාහ් නිම්මා ලවාෆනි රත්පරවියා අන්න ආයත දුහරේ මගරිබ් නාදෆෝ වලගොන්මෙන්ගේ ඉතුරු ෆිදාවල ඔන්නානි මේ ෆතුක ෆස්තවස් ෆස්සන බාබේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තෞහීදුගේ ඉම්ෆාර් හිමාය කරබ ಶಿರುಕುನ್ ರಕ್ಕಾತಿರ್ ಕುರಮಟ್ಟಕ ಅಳುವಾಫಾ ಬೈಫಿಯೋಳದಕ ಬೇಗತುಂ ವಾದಕೆ ಫಬಾಬ್ هذا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.